ni thiini wetura ria kabaruka mwena wa Kivwe ciana cia taracia kina iracemanirie na Mutumia uria maretikirie nyina wao uria watwikire wa kura kuma mwaka wa 1975. Icemanio riao muciari uyu uria nyina wao arabetu mekaruni ando bendi mwega kwa kavinda ka mithenya 3 aura akigeria gucoka mucii gwake kuria aumire makirima miaka 40 mithiru ni kuratumurire gitukaniro kia meciria na methori gwe ciana ciake. Ninonire mundu mugeni auka agiuka akemboya mai amboya mai ngemwera karibu mwera karavare nthi na tukiria na tukinywa ngemuria kuria umite ndambira kuria umite ngemuria ritwa riake akembira ngemuria ina kibande akembira ndari okay riu nasokire baunguma bongithie kwa mundu wetura wa nyumba 10 ngemuva ripoti tuka tugitangasa polisi na kwa sivo rikuma bau tugikara nake kinyagia umuthi. Kuringana na Immaculate Gisuku uria nike mwiritu mukuru ni arataririe nyina wao amatigire maya nini muno kuona aina ukuru wa miaka 9 guku murio wa nyina uria murumiririte aina miaka 7 na uria munini aina miaka 2. In 1975 mama yetu alienda kwa shamba, ilikuwa Bamiri, akatuambia akatupeleka kwa shosho mama yake, akatuambia akirudi jioni atapita akituchukua. Ameenda shambani kuangalia vile shamba iko mahali inaitwa Maranga. Tukasubiri jioni mama hakuonekana. Wataule Gisuku aratariria gwa kavinda ka miaka mingi ni akoretwo kinyamarika giciria nyina wao no ati gucemania kwao kavinda rigakara guocata kiama na kirathimo. Nitwekarite muno tugicaragia mami na tugeretie njira cionthe cia kucaria mami na gutire iria succeed tukaigua kuria twigua nuonekana tugatengera kuu tugakora tiwe akora tuthiete nginya Mombasa tunuonekana Mombasa tugakora tiwe Kibera ngakora tiwe Maragwa ngakora tiwe ni ndangikite muno fo miaka mingi. Kuona maya nini nyina wao agitwika wa kura matingira votire kumemenya na ukinyaniru no ati maravuthire tata wao kumemenya. Tondo twaria nini turageririe gwita my aunt umwe munini aroko nake aramuroria tondo ari munini onake araremwa ni gwika ati kuga niwe kana tiwe. Umuthi toka na ndi wengi uraru wa murumiririte niguo turie some few questions tondo tari waroria njara ni turavana na njara ciara cia njara ni turavana lakini cio itingituma situge ucio ni mami. Oya anti auka kindu kia mbere ni agutwirite mami ndari na rukunyu rumwe rwa kuguru na ni Mutumia uyu ndaina rukunyu rwa kuguru. Wanathengia gukora maundu mengi maria marombuka makoneni na nyina wao kuvitukira Mutumia uyu ni mararingana maina mwivoko kuvitukira maumirira ma kithimi kia DNA thakame ciao ikavianana igana kwegana. Muno mararingana 90% ni ndrona ni mami lakini yatwetere DNA. Kuma itura riria Kabaruka kaunti ya Embu Bita Dennis Fundi.